fake news. Znači, ovo su sama ti je faktografija, odi redom, ne samo internetizacijom, ali znači jedini službeni podatak o broju prodanih karata je 281.000, to je od Entrija. Nakon toga Entrio nije niti jednom službeno rekao da prodali smo 430.000 karata, da prodali smo 370.000 karata. 500.000 ljudi nije bilo tamo niti sa AI intervencijama. Ne samo zato jer sam bio tamo, jer sam bio u životu na XY Open Air festivala i ne samo zato jer imamo podatke koje što od hipodroma, što od Murije, što od procjena stručnjaka koji su radili koncerte sa nešto manje, ali par 100.000 ljudi. Znači, tamo je bilo između 250 do 300, 320, maksimalno 350.000 ljudi sa onima koji su se kretali van. A ako misle da nije, nek pobiju te tvrdnje.